Dragi bratje, drage sestre, pozdravljeni na Valentinovo. Danes praznujemo. O tem pričuje naše ozadje, ki je tako lepo pripravljeno za današnji dan. O tem bo pričevala beseda, ki jo bo podal brat Shaun. Upam, da ste imeli in da imate danes poseben dan, tudi v vaših domovih. Upam, da ste se zakonci danes potrudili in drug drugemu izrekli polno lepih besed. Upam, da ste drug drugemu povedali, koliko si pomenite in kako veseli ste, da ste skupaj. Če niste, še vedno lahko. Če imate otroke, tudi njim povejte, da so ljubljeni. In če nimate nikogar, če ste sami, vam želim povedati, da niste sami in da obstaja nekdo, ki vas ljubi močno in nad vse. Ta nekdo se imenuje Bog. On vas je ljubil, še preden ste ga vi spoznali. Za vas je dal največji dar. To je Jezus Kristus, ki je za vas umrl, da bi postali čisti greha in da bi se nekega dne srečali z njim v večnosti. On osvobaja in vas spreminja. No, ne bom več govoril, saj bo več o tem povedal naš mladinski pastor Shaun. In zapojmo skupaj. Kralj srca mojega, bodi skala nad trnami, izvir, ki okrepi moja pesem si. Kralj srca mojega, bodi senca, kjer sem spim, od kuge si leti moja
spremembo. Včasih pa v pričo našega nasprotnika pogrinja našo mizo za njegovo odločitev. In če ne bi to doživela, ne bi temu tako verjela, da v času celo napadov in stisk lahko izkušamo to dobroto in lahko pojemo. Včasih je lahko pet, dober si, dober si, dober si. Včasih je to težko pet. In takrat, ko je težko, moramo pet. Moramo pet toliko časa, da začnemo verjeti, ker pravi Božja beseda, da si oznanjamo evangelij. Evangelij je, da Bog je dober in da smo izkusili njegovo dobroto. In če ni situacija boljša, mi vemo, da je Bog veliko več naredil. On nam je večno življenje dal, on nam je večnost pripravil, on nas je odkupil, on nas je upravil, on nas je posinovil, on nam je dal toliko dobroti, takrat si oznanjamo srce, veruj, da tudi takrat, ko ni uslišana vsaka molitev, jih je bilo uslišanih 100 in ena, ki je bila uslišana za večnost. A je to Bog dober? Za večnost, da bi uslišal. In zato to pesem hoče peti do konca svojih dni na zemlji, ker je on dober, ker je on dober, ker je on dober. Dober si, Gospod, dober si, dober si. Si pojmo res, dober si, bomo znani svojemu srcu danes, znani dober si. Dober si, dober si. Hey everyone, it's great that we can all be gathering together like this, even online. Pozdravljeni vsi, res je lepo, da se lahko srečamo takole, čeprav je preko spleta. And even for this special time of the year. In še posebej za ta posebni čas v letu. And so men, In zato moški, I hope you know what day it is today. upam, da veste, kateri dan je danes. Otherwise you could be in a little trouble.
Če ne veste, se lahko znajdete v težavah. So, yes, it's Valentine's Day, in case you hadn't figured that out yet. Ja, Valentinovo je, če še niste ugotovili. And it's the day of love. In Valentinovo je dan ljubezni. So, as you would expect, we are going to be talking about love today. Torej, kot si lahko mislite, bomo danes govorili o ljubezni. But first, we need to start with prayer. Ampak začeti moramo z molitvijo. Father God, I thank you that we have this technology. Oče, zahvaljujem se ti za to, da imamo to tehnologijo. Thank you that we have your word that we can learn from you. Hvala ti za tvojo besedo, da se lahko iz nje učimo. And I thank you for your love that we are going to be learning more about today. In hvala ti za tvojo ljubezen, o kateri se bomo danes več učili. God, I pray that you will help speak clearly through me and through Grega's translation. Bog, molim, da mi pomagaš, da bom jasno govoril in da bo tudi Grega jasno razumljen. And that everyone at home would also be able to hear and understand your word clearly. In molim, da bi tudi vsi, ki so zdaj doma, mogli razumeti jasno tvojo besedo. Pray this in Jesus' name. Amen. To molimo v Jezusovem imenu. Amen. So, today, there are many powerful forces in our world. V našem svetu obstaja zelo veliko, zelo močnih sil. So, there are forces that will motivate people to do great things, Različne stvari, ki motivirajo ljudi, da naredijo zelo velike stvari. but both for good and for evil. In te stvari so lahko za dobro ali za slabo. For example, people will do a lot for money. Naprimer, ljudje bojo naredili zelo veliko za denar. If they know that they will get paid millions to do something, Če vejo, da bojo naprimer plačani milijone za to, da nekaj naredijo, people could be tempted to do just about anything, lahko pridejo v skušnjavo, da bi naredili praktično vse. even if it goes against their morals sometimes. Tudi če bi šlo zoper njihova načela. Another powerful force is pride. Še ena zelo močna sila je ponos. We seek fame and power Iščemo slavo in moč and authority over those around us. in avtoriteto nad tistimi, ki so okrog nas. So whether that's at work, school, home, or on social media, Torej, ne glede na to, ali smo na delu, v šoli, doma ali pa na socialnih omrežjih, we kind of want the world to revolve around us. si nekako želimo, da bi se svet vrtel okoli nas. Another one is hate and anger. Še ena izmed takih močnih sil je sovraštvo in jeza. These are also powerful forces. Tudi te sta zelo, zelo močni. And we've all experienced where someone has really horribly wronged us. In vsi smo že bili v situaciji, ko je nekdo naredil nekaj zelo napačnega zoper nas. And in those times, thoughts of revenge or payback can really overpower our hearts and minds. In v takih trenutkih se lahko zgodi, da neke misli maščevanja pridejo na nas in v naša srca. But there is still another force that is more powerful than all of these. Obstaja pa ena sila, ki je močnejša od vseh naštetih. A greater force that can overpower any other desire of our heart. Ena sila, ki je močnejša in ki lahko premaga katerokoli drugo željo vašega srca. If you haven't guessed yet, it's love. Če še niste ugadili, katera je, to je ljubezen. So we will do more for love than for anything else. Za ljubezen bomo naredili več kot za karkoli drugega. We'll give all of our money away. Razdali bomo ves svoj denar. We'll humble ourselves in service to others. Ponižali se bomo in služili drugim. And we'll even forgive all wrongs, no matter what people have done to us. In odpustili vse, ne glede na to, kako narobe je bilo, kar so ljudje storili proti nam. Some of us will even give up our own lives for people that we love. Nekateri od nas bi dali celo svoje življenje za ljudi, ki jih imamo radi. So what is love? Kaj je torej ljubezen? Why is love so powerful? Zakaj je ljubezen tako močna? And where does it come from? Od kje prihaja? 1 John 4:8 says God is love. Prvo Janezovo pismo 4:8 pravi, Bog je ljubezen. So if God is love, what does his love look like? Če je torej Bog ljubezen, kako pa ta njegova ljubezen izgleda? And how does God show his love? In kako nam Bog kaže svojo ljubezen? And how do we know he loves us? In kako vemo, da nas ljubi? We could obviously go on forever just trying to understand God's love.
Lahko bi govorili in govorili o tem in poskušali razumeti Božjo ljubezen, But today we're going to focus on just 3 characteristics of God's love. ampak danes se bomo osredotočili na 3 lastnosti Božje ljubezni. God's love is pursuant. Božja ljubezen nas zasleduje, nas išče. God's love is sacrificial. Božja ljubezen je požrtvovalna And God's love is contagious. in Božja ljubezen je nalezljiva. So our first point we're going to focus on is that God's love is pursuant. Torej, prva točka, na katero se bomo osredotočili, je, da nas Božja ljubezen zasleduje, prizadeva si, da bi nas našla. Yep. So God loves you so much. Bog vas ima tako zelo rad. He is pursuing you and chasing you. Ves čas vas zasleduje in vas išče. And he will continue to pursue you until the day you die. In s tem bo nadaljeval, dokler ne umrete. If we look in Colossians 1:21 and 22, here it says, "You were once alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation." Če pogledamo v pismo Kološanom, v prvo poglavje 21. in 22. vrstico, lahko preberemo. Tudi vi ste nekoč živeli v hudobnih delih, v razumu odtujeni in sovražni. Zdaj pa vas je Bog spravil s seboj po njegovem telesu in mesu prek smrti, da bi vas privedel pred svoje obličje, svete, brezgrajne in neoporečne. We also see in Colossians 2, verse 13, "When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins." V pismu Kološanom, drugo poglavje 13. vrstica, lahko preberemo: "Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe." We also know in Romans 5:8, it says, "But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." In v pismu Rimljanom, v 5. poglavju 8. vrstici pravi: "Bog pa je izkazal svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki." These verses all show very clearly we were not the ones looking for God. Te vrstice vse zelo jasno kažejo, da nismo mi tisti, ki iščemo Boga. We were lost, Mi smo bili izgubljeni, living for ourselves. živeli samo zase. And while we were stumbling through the darkness, In medtem, ko smo se spotikali v temi, Jesus came to us and offered us his love. je Jezus prišel k nam in nam ponudil svojo ljubezen. Jesus said in John 15:16, "You did not choose me, but I chose you." Jezus je rekel v Janezovem evangeliju, 15. poglavje, 16. vrstica: "Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil." God loves us so much that he is pursuing us even when we reject him. Bog nas ljubi tako močno, da nas išče in zasleduje tudi takrat, ko ga mi zavrnemo. This brings us to our second point. To nas pripelje do naše druge točke. God's love is sacrificial. Božja ljubezen je požrtvovalna. 1 John 4:10 says, "This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son as an atoning sacrifice for our sins." 1. Janezovo pismo 4:10 pravi: "Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe." There are many words for love in the Greek language, V grškem jeziku obstaja več besed za ljubezen. but the one that God keeps using to describe his love for us is agape. Ampak tista beseda, ki jo Sveto pismo kar naprej uporablja za to, ko Bog opisuje svojo ljubezen do nas, je beseda agape. Agape is the highest and purest form of love. Agape je najvišja in najbolj čista oblika ljubezni. It is unconditional, sacrificial love. Je brezpogojna in požrtvovalna ljubezen. As we understand from John 3:16, God the Father loves us all so much Kot lahko razumemo iz Janezovega evangelija 3:16, nas Bog Oče vse tako zelo ljubi,
that he sacrificially gave his one and only son to take the guilt and consequences of our sins on himself. Da je žrtvoval svojega sina za nas, edinorojenega sina, da bi on prevzel krivdo in posledice za naše grehe nase. And Jesus loves us so much that he is willing to be tortured and died in our place. In Jezus nas ljubi tako močno, da je bil pripravljen biti mučen in umreti na našem mestu, zato da bi vzpostavil nazaj naš odnos z Bogom. Yeah, all of this to restore our relationship with God. It was so important to him that he did this. Vse to je naredil zato, da bi vzpostavil nazaj naš odnos z Bogom. Zato mu je bilo to tako zelo pomembno. And so that we could then spend eternity with him in heaven. In zato lahko zdaj mi preživimo večnost z njim v nebesih. So as we continue to read more of these verses, keep your mind on the word agape love. Ko bomo zdaj brali še naprej vrstice iz Svetega pisma, bodite pozorni na to agape ljubezen, ko jo boste slišali v teh vrsticah. Because every time love is used in these verses, it's talking of the sacrificial, unconditional love of God. Ker vsakič, ko je beseda ljubezen uporabljena v teh vrsticah, govori o brezpogojni in požrtvovalni ljubezni Boga. So in John 15:9, it says, "As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love." V Janezu 15:9 pravi: "Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni." And then in John 15:12-13, it says, "My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends." In naprej v Janez 15:12-13 pravi: "To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem jaz vas ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje." Jesus is calling us to love with the greatest love. Jezus nas kliče v to, da ljubimo s to največjo ljubeznijo, To follow his example da sledimo njegovemu zgledu and to love others no matter what they do. in da ljubimo druge, ne glede na to, kaj oni delajo, To humbly serve others, da ponižno služimo drugim, putting their good before our own. da njihovo dobro postavljamo pred svoje dobro. Since it's Valentine's Day, Ker je Valentinovo, I want to share a little of my personal love story as I was falling in love with my wife, Christina. želim z vami deliti malo moje osebne zgodbe, kako je bilo, ko sem se jaz zaljubil v mojo ženo Kristino. So I met my wife in Bible school, Spoznal sem jo na biblijski šoli and I had already been to college and had some career direction before that. in že predtem sem bil na faksu in sem imel neko karierno usmeritev. And during that time, God had told me very clearly that I was going to go to Slovenia. In v tem času je meni Bog zelo jasno povedal, da bom šel v Slovenijo. So like, well, if I'm going to Slovenia, I need to get some more clear direction from God and what this is going to look like for me. In jaz sem si mislil, v redu, če mi Bog pravi, da moram v Slovenijo, potem rabim še malo več jasnih usmeritev o tem, kako bo to izgledalo. So I go to a year of Bible college to kind of get that time from God, or with Zato sem God. se odločil, da bom šel za 1 leto v biblijsko šolo, da malo več spoznam Boga in da preživim malo več časa z njim. So this was my focus, and I was like completely not interested in any relationships. In to je bil moj fokus in nisem bil sploh zainteresiran za kakršnokoli razmerje. At least during this time. Vsaj v tem času še ne. But I did make friends, and I made friends with Christina. Ampak spoznal sem veliko prijateljev in tudi Kristina je postala moja prijateljica. And during that time, I was so blinded to falling in love that I wouldn't accept that. In v tistem času sem bil tako zaslepljen pred tem, da bi postal zaljubljen, da tega sploh nisem hotel sprejeti. So one time, this is the funny part, In enkrat, to je zdaj smešen del, I was talking with one of my friends about how I'm just not satisfied with my relationship with Christina. enkrat sem z enim prijateljem govoril o tem, da nisem zadovoljen s tem odnosom, ki ga imam s Kristino. And I was like, yeah, we're just friends, nothing more. In sem rekel, ja, veš, samo prijatelja sva, nič več. But I just want to be with her more, and I want to do things for her more. Ampak jaz si res želim več časa preživeti z njo in želim narediti kakšno stvar za njo. We were already eating every meal together, going to every class together, working together.
Že zdaj sva vsak obrok jedla skupaj, bila sva sošolca in sva hodila skupaj po pouku, delala sva skupaj. So I was like, how can I get more of her? I want more of her. In jaz sem samo razmišljal, ok, kako lahko dobim še več njenega časa, še več preživim časa z njo. But just as friends, of course. Ampak seveda, samo kot prijatelja. And my friend was like, dude, you're falling in love with her. In moj prijatelj je rekel, hej, zaljubljaš se vanjo. I was like, Ades, really? In jaz sem bil tako, kaj, res? I was like, wow, I didn't realize it, but my heart so much just wanted to serve her and do anything for her. Sploh se nisem zavedal, ampak moje srce je želelo samo karkoli narediti za njo in ji služiti. And this is a form of the agape love that we're talking about, that you just will do anything for that person. In to je ta oblika te agape ljubezni, da boš za neko osebo vse naredil. So when we experience God's love, we spread his love to others around us. Ko mi izkusimo Božjo ljubezen, to ljubezen delimo naprej. So then as Christina and I began to experience each other's love more, it grew. It was contagious. In ko sva s Kristino to Božjo ljubezen bolj izkusila, je rasla in je bila nalezljiva. And so this brings us to our third point. In to nas prinese k naši tretji točki. God's love is contagious. Božja ljubezen je nalezljiva. So our heart condition has a way of being very contagious. To, kako se počuti naše srce, je ponavadi zelo nalezljivo. Whether it's healthy or sick. Ne glede na to, ali je to dobro ali je slabo. Our heart spreads its condition to others around us. Naše srce širi to, kar je v njem, na druge okoli nas. I believe our heart condition is more contagious than COVID. Jaz verjamem, da je to, kar je v našem srcu, bolj nalezljivo kot COVID. It spreads further than 2 meters. Širi se dlje kot samo 2 metra. And masks and sanitizer can't stop it. In maske in razkužila je ne morejo ustaviti. So have you ever noticed how when someone, maybe a family member, a roommate, walks into the room, A ste že kdaj opazili, ko recimo kakšen vaš družinski član pride v sobo and they're kind of irritated or frustrated, in so jezni ali pa ziritirani. and they start talking to you harshly? In se začnejo grdo pogovarjati z vami. It's not long before you start responding also to them with irritation. In ne mine dolgo, ko se tudi vi ne morete z njim več normalno pogovarjati, ampak tudi začnete nazaj jezno odgovarjati. But on the other side, Ampak na drugi strani, when someone walks into the room with a big smile on their face and they're all excited, ko nekdo pride v sobo z velikim nasmehom in je vznemirjen, like they have some really good news, kot da imajo neko res dobro novico, before you even hear anything they say, you start to smile. še preden sploh slišiš, kaj je, se začneš smejati. And you're asking them, why are you so happy? In vprašaš, zakaj si tako vesel? You haven't heard anything yet, but they're like, hey! And you're like, what? In sploh še niste slišali nič iz njih, ampak se tako obnašate kot šon. It's because you want to share in their joy. To je zato, ker želite deliti z njimi vaše veselje. So what are we spreading? Torej, kaj širimo? Luke 6:45, Luka 6:45 pravi. it says, the good man brings good out of the good things stored up in his heart. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of the heart, his mouth speaks. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega hudo. Iz preobilja srca namreč govorijo njegova usta. So whatever we are filling our hearts with is what we will overflow to those around us. Torej, s čimer napolnjujemo naše srce, to bojo občutili tudi drugi okrog nas. And whatever the condition of our heart is will be contagious to those around us. In kjerkoli se nahaja naše srce, v tem prostoru to bo nalezljivo tudi za vse ostale. 1 John 4:19 says, we love because he first loved us. 1. Janezovo pismo 4:19 pravi, mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil. Remember when Jesus said that he chose us? A se spomnite, ko je Jezus rekel, da nas je izbral? And then here it says he loved us first. In tukaj potem piše, da nas je on prvi vzljubil. Jesus is offering to fill us with his contagious love so that we can better love others. Jezus nam ponuja, da nas lahko on napolni s svojo nalezljivo ljubeznijo, zato da bomo lahko mi bolje ljubili druge. But in his love, he doesn't force us to accept him.
Ampak v tej svoji ljubezni nas ne sili, da bi ga sprejeli. Love is a choice. Ljubezen je odločitev. To experience anyone's love, you need to spend time with them. Zato, da lahko izkusite ljubezen kogarkoli, morate z njimi preživeti čas. And so the more loving time you spend with them, the more you are filled with their love. In zato več tega ljubečega časa preživite z nekom, bolj ste napolnjeni s to njihovo ljubeznijo. So, what now? Torej, kaj zdaj? Today we have talked about how God is pursuing us Danes smo govorili o tem, kako nas Bog išče, zasleduje and that God loves us sacrificially in da je Božja ljubezen požrtvovalna and how God's love is contagious. in da je Božja ljubezen nalezljiva. But it's up to us for what we will do with God's love. Ampak na nas pa je to, kaj bomo mi naredili s to Božjo ljubeznijo. If you have already accepted God's gift of love, Če ste že sprejeli Božji dar ljubezni an eternal life through faith in Jesus, in večno življenje skozi smrt Jezusa, remember that every day is a new opportunity to grow more in love with Him si zapomnite, da je vsak dan priložnost, da se še bolj zaljubite vanj. and to share His contagious love with others around us. In priložnost, da delite njegovo nalezljivo ljubezen z drugimi. If you have not yet accepted Jesus in your life, Če pa Jezusa še niste sprejeli v svoje življenje, I really want you to know that God loves you with the highest, purest, perfect love. res želim, da veste, da vas Bog ljubi z najvišjo, najbolj čisto in najbolj popolno ljubeznijo. And in His love, He is offering to take all your burdens on His shoulders. In v tej svoji ljubezni vam ponuja, da lahko on prevzame vsa vaša bremena na svoje rame. To forgive all your imperfections, Da vam odpusti vse vaše nepopolnosti. to fill you with His Spirit Da vas napolni s svojim duhom. so that you can experience His perfect love right now. Zato, da lahko izkusite njegovo popolno ljubezen zdaj takoj. And from then on, He will never leave you for all eternity. In od te odločitve naprej vas on za vso večnost ne bo nikoli zapustil. So let's take a moment to respond to God in prayer. Tako da dajmo si vzeti trenutek in odgovorimo na to ljubezen z molitvijo. And to listen expectantly to hear from Him. In poslušajmo, če nam ima kaj zapovedati. So let's pray. Pray with me. Father God, Oče, I thank you for pursuing me with your love. hvala ti, da me zasleduješ in iščeš s tvojo ljubeznijo. Thank you, Jesus, for sacrificially giving your life for me Hvala ti, Jezus, za to, da si požrtvovalno dal svoje življenje zame and for forgiving me of all my sins. in da si mi odpustil vse moje grehe. I believe, Jesus, that you are the Son of God Jezus, verjamem, da si ti Božji sin and that you rose from the dead to give me a new and eternal life. in da si vstal od mrtvih zato, da bi tudi meni dal novo večno življenje. Father God, I accept your love Oče, sprejemam tvojo ljubezen and I ask you to fill me with your Holy Spirit. in te prosim, da me napolniš s svojim svetim duhom. And God, if there's anything else you want to tell me right now, In Bog, če je zdaj še kaj, kar mi želiš povedati, I'm listening. te poslušam. Thank you, God, for giving us the privilege of talking with you. Hvala ti, Bog, za ta privilegij, da lahko govorimo s tabo. Thank you that you are always available to us at any time. Hvala, da si nam vedno na voljo. In Jesus' powerful and loving name we pray. To molim v Jezusovem močnem in ljubečem imenu. Amen. Amen. Bog si želi me nadvse, ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, obsem si v tvoje slave. In zavedam se, da
čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, o, res nas ljubi nas močno. Bog si želi me nad vse, ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave in zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog
Bratje in sestre, dragi prijatelji, ostanimo v tej božji ljubezni, ki nam pravi 2 Korinčanom 13. Morda imate v življenju slabo izkušnjo, saj vaša ljubezen v zakonu ni dolgo trajala. Morda vas je vaša ljubljena oseba zapustila. Morda ste ostali sami. Bog vam ponuja svojo ljubezen. Njegova ljubezen nikoli ne mine in od nje nas ne more nič ločiti, kot je to pisano v Rimljanom 8:35-39. Bomo prebrali. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni, mar stiska ali nadloga? Lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Prav kakor je pisano, zaradi tebe vas ves dan pobijajo, imajo nas za klavne ovce. Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnokoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Ostanimo v tej ljubezni in sprejmimo jo. Živimo v njej. Želim vam lep teden, poln spodbud in ljubeznih besed in dejanj. Živimo vsak dan v tej ljubezni, tako kot nas Jezus uči, da ljubimo Boga z vsem srcem, z vsem umom in ljubimo bližnjega kakor samega sebe. Hodite v tej besedi cel teden z njegovo milostjo. Bodite blagoslovljeni.